Kibaya Youth Development Sacco Limited ekatandika mu mwaka gw'2021 kandi yahandikwa mu butongoro mu mwaka gw'2024 erizoba mu rukiko rwabo rwa buri mwaka rwo mu rundu rwa 2022 basimwa bwo gumana bongera ntunguka no kushomesa abantu kuba kubasa kongera ntasiyo mu maka gabo. 25 we put much effort in growing our business and I'm very proud to affirm to you that we have a strong and firm financial base and we have maintained a solid balance sheet. In other developments, we have added to our management team 7 new staff members to serve you better. Impamyo murgaha abeji tumuraba sigireho twongiremo abantu mushanju kureka ngo buhereza bwabonera ji. Ekinde cyo kugira ngo kwasha abasente tukagamba abo kohereza sente. Wota kuza kuzuma mugambere. Bite byaho tokancha kareti ngumanyabi anosha abasente na. Wota kuza kuzuma mugambere turondera handi kunga kumano yetora nosha abasente nosha baje. So umuntu yasha baroni yarenge biro bishatu biro nasho nicecu. Abari kwebembera sakweji bashome babasekora kana nebye bagenderire kora okutasya biliyoni 1 na miliyoni 8 konka twabasa ezer actual twabasa kutasya biliyoni 1 miliyoni 62 emitwara 38 kenda 59 hato mwaka ogu ntuteka tuza kutasya on interest on loan biliyoni 1 miliyoni 98 biliyoni 1 na miliyoni 98 ba members zo kwa fixingire sente zabo na sako ubwiro mko muikirizine na sako kubukwayo baba mbagaru rezo sente no bakweraho amagoba haza amagoba gwa kweraho neberinshoza ahasako tugaraka steka mu sente sako ngoko yohozira hero yaba negarayo esente zabandi na ye yino tugoba twe kushashura nato neberinshoza ahasako inko 2025 sikaza miliyoni 108 kano mako gwenyuma sikaza miliyoni 154 abebembezi bashaba bamembo koresa kurunyi sente zibara kuba behozire bakareka kutoroka mu makabwa amabanja mwe bana mwekanga mbere rono office no murungi yana aza kwa sente konka yabariyo ntaza kwiyuza ranga rwanje nore rono office ojo tukurunana rwese mutajaho najanga umufe konka mbwenu ninchimanye chikwanje manyisa so nabashaba multiporones muzegendesereze mwegendesereze multiporones urye karoni mporampora nambwe natwaza kumurira abana hato mwago kurga ukazo muri kafuna nubwo rebana naba baha abobo ine murone yo inemu uroko mwabasa kuyiya ukiyo ukafizi umwago kuzo mukafuna ebaratware nebyawo nyowe ninyenda iwe membo yebuze sakweri yo nekura neyombeke kizimbe nesebata ilzi mbona nekore bintu yakujweka uniform ya white twe iwe oriyo no tambura na sako ninga sako eriyo ne kusiga because sako yabe takuzere na ba member no batekwa kungo musako membership growth tukuze okuva kuba member asatu netutuka kuba member lunana kanana 8719 ate chairperson atulaze tuina target okutuka kuba member omutwalo ki gumu kino kitulaga nti tuina confidence there is increased member confidence mu kibiina kino siwe wao. Kibaya Youth Development Sacco Limited eina mataja nagar muri ya Kibaya main branch, Root branch, Koranoria branch hamwe na Nyamitanga branch. Ndi Anita Tukunda.